hageze mu ijoro uja kubitora bo bitora hatabo erega kurasa kuva yuko icifata ikasi nisanganya barishaza ibubiko amamagaze arimo kuranye ahubwo umuntu aciye kura wewe mu ijoro bo bitora gute uhava utora n'ibitari irajamo uwagutumye ku kibazo yaguhenze ntabyatsi si umusirikare kura irajamo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimo intuze je turabizi mugabo sinobirinda kubibadondagurira mugabo mumenye yuko kura rero ijamo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka ibitabikwa ahari wanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp avuga ngo jewe ntacyo maze aramubwira nturatomboye noneho ngira nkupfe ko ntikuko amatora bucaba ingo witoze wewe ukimaze ntingo witoze wewe ukimaze ngo je ivyo ntazo nojamwo reka rero wowe wakabyigire urumva arase kuza kwitoza mugo utowe ngo sinkwemera n'igihugu cyawe utacemera mu bisanzwe reka rero tureke kwishiramwo insinga tureke kwiboha mu mitima w'amatora araje tubikore n'umutima wugurutse urimwo urukundo kuko twe twikenereye yuko igihugu cyacu kibandanya urugendo rurora ku iterambere nta gikorwa rero kitagira amategeko rero cyanyakara cyane abanyamigambwe kubera nibo bakinyi bakuru mu gukina rero hariho amayeri abantu bagira amayeri bavuga ngo nakajede ngo guhinyanyura abanyamigambwe mwumve yuko amategeko y'urukino ateza kubahirizwa kandi abakinyi ntibace bankana kuko twese turiko turoderera igihugu ayo mategeko aturaba twese atanumwe avuyemwo rero twese twumve yuko mu rukino twokurikiza amategeko atakuyaca ku ruhande umugwiseni rero burya ujeje kuraba urenga amategeko ukamufatira ingingo ngira mwaravyumvise ari umumenyesha makuru yambwiye ngo abantu ngo amatora aheze ngo baridoga ngo none ngo babona yuko umugwiseni ngo wari ukwiye ngo baranzumeni kandi wari ukwiye ngo na VAR namwishuye nti abaranzumeni barahari umugwiseni ni umuhagarikizi w'urukino rw'amatora abaranzumeni baruzuye ubwa mbere hariho uwuserukira abitoza uwuserukira uwitoje ku kazu k'amatora ubwa kabiri hariho abantu bitwa inderetsi ataho begamiye ubwa gatatu hariho imenyeshamakuru iyo VAR bavuga n'ibimenyeshamakuru abo bantu bose rero iyo babonye ikosa ribaye hariko habera amatora baca bamanika idarapo umuranzumeni abonye ikosa si wavuza ifirimbi Ahabu na Yezebeli umwami n'umwamikazi nta kindi cyatumye Imana ibakuraho ikabica nabi bazize kurenganya umworo yitwa Naboti gusa nta rindi kosa ibigirwamana no gupfumuza yari yayibarekeye ati ntacyo nzobahanira rimwe n'abandi ariko umunsi barenganije Naboti bakamunyaga utwiwe bakamwicishiriza ubusa agapfa niho Imana yahagaze mu ijuru iwumvira ababaye iravuga ngo Ahabu na Yezebeli aha amaraso ya Naboti imbwa zayarigatiye niho zizorigatira nayanyu ngaho bazize kurenganya umworo gusa iyo babizira bonyene ntibabizirane n'abana babo Ahabu yarabize abahungu 70 kubera icyaha yakoze cyo kurenganya umworo akamwicira ubusa akamutwara n'ivyiwe mu nyuma abana biwe babaciye imitwe bose
babashira imitwe kwibuye rimwe barabajojanga imitwe baratekera kugira batekera amashu mu mufuko barungikira umwami yabatumye tugenda mu cyo bajya abantu n'abana b'igipfu n'abana b'ikivume kubera yarenganije amarira y'aboro ni mabi mu gihe unamurenganije ni mabi bumbwa n'ibyo ufise hagarara ukureha kuragukwiye imana yagushize hejuru ntiyagombye kugusumbisha abandi ngo batakange ahubwo yagombye ubaje imbere ubatunganyirize ubutungane babonere muri wewe imfashanyo bashaka bayibonere muri wewe mugabo ntiyagushizeho wigutore mu bandi gushire hejuru kugira ngo uzobeho neza nabo baturubitswe imitima yabo ibabaye bari mu gahinda n'intuntu kubera wewe musu muzobizira imana tubabarire cyane haleluya hariho umurundi yiyita imbwa mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora mugo urumva n'imbwa nyene nta kundi umuntu arinze yiyita imbwa akiha n'ibara aba ari imbwa ntibaza hataho umukurikira niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mu isi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri rero ntimwumva ko nk'uwo kwari kugira hahamura abantu iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene ntawumukurikira umuntu yarinze yiyita imbwa burya akaba karabaye hariho umurundi yiyita imbwa mbere Burundi drone mu Burundi ho ubirigi bwahaye Uburundi drone 5,000 zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Igihugu cy'ubirigi biravugwa ko kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo bazawifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda bahuriyeho n'ibindi bihugu. Amakuru avuga ko Buruseli yasabye Gitega kuyifasha muri uriya mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo ubuyobozi bwa President Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera. Bivugwa ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza Uburundi bwasabye ubirigi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo. Mbere kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ni intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivugwa kandi ko Uburundi zamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Umugambi w'ubirigi n'u Burundi wo gutera u Rwanda kandi uravugwamo ibindi bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afrika y'Epfo. Amakuru kandi avuga ko ambasaderi w'u Burundi i Buruseli Terence Ntahiraja amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi. Mu Burundi ho mukuru w'umugwi ugiye gutegura amatora seni hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nshasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka muri komine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. Twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kwikomine ayo mahera yose miliyaridi 80. Muga murumva yo tuyajanye ku matora bera ku mutumba tuyajanye. None nk'ubu iyo togira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe tubavuga tuti ku mutumba niho dutorera nta mahera menshi akenewe tugaca dufata ayo mahera twari kujana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose karonka nk'indaro y'abanyeshuri 1,000. Nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza ku Burundi cyo kwiyungura. Dukwiye kuza turiyumvira. Je nasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera ku mbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubara ko biteye imbere byatereye imbere kera na demokrasi ntihari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere wacu
musanga kiriko kiratera imbere. Mushake murabe haba i Buraya, habe hariya muri Aziya, nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye, murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana, muvyiyumvire. Mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni cinyigisho gereza amatora, none amatora ntidushoboye kwitunganiriza ku mutumba, nta nuwo kwiba kubera turazinanye, nta wotora kabiri turazinanye. Rero turetse kujyana no guhendana, ejo kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa karindwi rendi kubandanya, inkuba zigiye gukubita. Mu Kirundi bavuga imituragaro, inkuba zigiye guturika. Hari abantu bageze mu gihugu ngo bakigira icyabo, ngo ibintu babigira ibyabo, bakora ibyo bashaka, bakora ibyo bagomba. Abahanuzi baragenda barababwira ngo ni mwebwe Imana yashyizeho, ngo ni mwe yemera. Abandi baragenda bagera hariya na hariya, bakora ibidakorwa, bajya mu bidakwiye kugirwamwo, bajya mu abapfumu babahanurira ko ngo bazayobora, ngo bagatwara imyaka 500. Abapfumu bababwira ko ngo inkoni ikomeye, abapfumu bababwira ko ngo bazatera imbere. Ejo itafari rya mbere rizavaho, kuwa gatandatu irindi rizavaho, kuwa karindwi irindi rizavaho, itafari ku rindi, itafari ku rindi, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi muri uyu murwa. Profete General Martin. Iyi ni Imbabazi TV 3, we wakanze subscribe, you welcome, cyangwa se sabone, like na comment zitangiza abantu, zitari urukozasoni, abantu biyubashye. Mujye mureka yenda badukurikiye bene gahini. Umwana wo kurimbuka agomba kugera hano agakorera ibikotereta n'ibyacu, ariko mwebwe mwahisemo neza. Sariyoti. Rero ngiyi Bibiri, iki ni igitabo cy'indirimbo, iyi ni Bibiri. Jewe ndi umuhanuzi, nahanuriye Nkurunziza, nahanuriye igihugu, mfite passport international. Ibyo byo kuvuga ngo iravuze itavuze, ngo inkotanyi zagutumye, je ntabwo ndi umuntu baha amafaranga cash. Ubwo nari ndi kureba ngo nyabere, ntabwo ndi umuntu baha amafaranga ugenda uvuge ngo iravuze itavuze. Iyi ni inkota icyaya mu gihombo. Iyo nkenera amafaranga ndi umudede w'indani, nziterime zose shirira, n'itangazamakuru mba ndivuga, ahubwo ndwanya u Rwanda, cyangwa ntari ndi umuturage uri opposition ku Rwanda, ariko ndi muri misiyo Imana yampaye. Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'abakijijwe, Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Hano nimvuga ibi bintu bambaye haga bagiye ngo bababwira ko ngo bazayobora. Yewe ejo ntabwo ari kera, hasigaye amasaha. Nababwiye ngo sendi DDFDD toa, cyangwa se agakubo, cyangwa se igisi yo kurimbura no gusenya. Ibyo byo kuvuga ngo imbonera kuri ni igiki imbere ya Yesu? Bariya uko Imana yirukanya abahivi, niko izirukanya izi mbonera kure. Ko Imana yirukanya abaheti, abayewisi, Imana ko Imana yarimbuye Babuloni, ko Imana yakubise. Numvise nambaye haga bivugamo muri video wumvishije, nawe yabivuze aravuga ngo Imana kubwo kubabaza, kubwo gukora nabi, bihanuriye nyine, bivugishijwe ko
gudu muraje mubonere akimana n'abantu. Igihugu cy'isezerano hano niho umugeni agiye guhagurukira. Iki nicyo gisagara ishengero nkuru izabirimo. Hano niho cya cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Hano turi guharura, turi gutegura. Hano turimo turatunganya. Ntabwo ndi gutunganya jewe ngo ibihugu biza bisahura amabuye y'agaciro, ibindi bihugu biza. Rero mbwire umuntu udukurikiye, dutegereje perezida imyaka ingahe? Dutegereje isezerano imyaka ingahe? Rihanuwe igihe kingana gute? Ninde muntu uri bukurwe hose? Ninde muntu ugiye kwirukanwa se? Bisiguye ko ikigiye kwibonekeza. Iratabara, iratabara, obyemera, utobyemera. Iratabara, iratabara, obyemera, utobyemera. Iratabara iyo Mana iratabara, obyemera, utobyemera. Nkandiraho ku itara ndabona umuriro usa n'uwaje udahita ugenda. Rero nagira ngo mvuge ibi bikurikira. Amarira impunzi zarise, amarira aboro barise, inzara yariye abantu ikajya abantu ikabababaza. Ubugome ndengakamere shitani yababaje mw'abantu, akica abantu, agahombya abantu. Igihe niki iba myinshi igahimwa n'umwe, iba myinshi igahimwa n'umwe. Akagabo gahimba kandi kataraza. Ariko iby'igisagara, abari mu bisagara bafite akaga, bafite n'ingorane kurusha abandi. Imana ibarengere, turambure rwose ikiganza, mwerekeze ikiganza ku bantu batuye Bujumbura, mwerekeze ikiganza ku bantu batuye Gitega, mwerekeze ikiganza abantu batuye umurwa mukuru wa Ngozi, umurwa mukuru wa Kayanza, Bubanza, umurwa mukuru hano mu Rumonge, umurwa mukuru Sankunzimirizaho hariya nanone. Ibi bisagara byose umutaka w'Imana, ubwirinzi bw'ikirere bw'Imana bube ku bantu bahari b'inzirakarengane. Marayika yabadobyemo ko ikimenyetso n'ibyo koko, ariko nagira ngo mbwire abateze ugutwi Imbabazi TV gatatu, kino gihe si igihe cyo gusamara. Mwinjiye guhabwa, mwinjiye kwakira. Ariko hari abari bwakire n'abatari bwakire. Hano hagiye kubaho isekeza. Hano inkuba zigiye gukubita, inkuba zigiye kwesura, imituragaro igiye kuvuga. Ntabwo ndi kugendera kuri politiki. Neva nibyo koko ari kwegeranya ingabo, Neva ari kwegeranya abasirikare batari bake benshi ngo bagomba gutera u Rwanda, Tanzania, South Africa, u Burundi na Congo, ngo bishyize hamwe ngo batere u Rwanda. Si ibyo ndi kugenderaho, ibyo ni ibya politike. Ndivugira ibyanjye byo kwimura Sebarundi, naho ibyo byo banaganira, ibyo bapfa bigahagarara. Ibyo rero Sebarundi arimo ngo amatora, ngo aje gutanga ikirangamisi cy'amatora, ngo abantu bagomba gutora uku n'uku, ngo naka ngo nimbwa, ngo iyo nimbwa ntimuzanayitore. Hano hantu hari ibintu Neva afite ubwoba ko atazatorwa. Neva afite ubwoba ko ashobora kujyanwa mu nkiko. Neva afite ubwoba ko ashobora kwicwa. Neva afite impamvu nyinshi ziri gutuma avuga amagambo mu Kinyarwanda ngo ni amangambure, amagambo y'uruswa n'ubujija, amagambo ari aho utasigura se. Abantu benshi nabonye bari kumutwenga, abarunguye bari gusomera disikuru ngo yo kutangiza. Amasaha asigaye ni make cyane. Nge nitwa Prophète General Martin,
iyi ni Imbabazi TV gatatu, nagira ngo ntangaze ibi bikurikira. Intara z'u Burundi zose marayika zibarira ku ntoki cyane. 1,13,000,000 z'u Burundi marayika zibarira ku ntoki. Ndi umwana w'inkuba, mfite ubushobozi bwo kwimika no kwimura, mugiye kubibonesha amaso. Ntabwo aca burage, ntabwo tuje kukurema, ntabwo tuje kwidigadiga, ntabwo tuje kujya impaka na neva. Ndatangaje mu izina ry'iyantumye yampamagaye, Evariste Ndayishimiye, mukuye ku ngoma, ku butegetsi, wahawe misiyo yo kwimika no kwimura Sebarundi. Ntabwo ndi bugaruke, hari telefone yahamagaye Sebarundi iva i Bugande, indi hamagara Sebarundi iva muri Kenya, zose zimubwira ngo intambara ari gutegura. Ibyo ntabwo bindeba, ibyo ntaho mpuriye nabyo. Wagira intambara utayigira, waba angaje yo kwirwana utayirwana. Jewe Prophet General Martin, iyi ni Imbabazi TV gatatu, perezida w'u Burundi Bayi Haruna. Wene ibyo Mbayahaga we yavuze ngo ahabavuyeho. Perezida w'u Burundi gw'ibyo amatora we ntabigomba, ngo ashaka kuyobora ngo nkuko Kagame ayoboye, ngo mukamuha manda nyinshi, ngo ashaka kuyobora ngo nkuko Museveni ayoboye, ngo imyaka ikaba myinshi, ngo akazateza imbere Burundi. Sorry, ntabwo ibindi guhanura, ndi guhanurira Uburundi ngo neva aveho ngo u Rwanda rujye gukoloniza, ngo neva navaho ngo u Rwanda rujye gutora inzaha. Oya, ntabwo ndi guhanura ngo Amerika ihite ijyayo, ngo Burayi buhite bukondokerayo. Kwa Gina Rice isuka n'agatebo, izuba rirarenze giye waho merereye. Ntabwo ari ndi guhanura ijambo Imana yavuze ku gihugu ugomba gushikana muri misiyo y'Imana. Ibyo bintu nta muntu ugomba kubyitambika, nta n'ugomba kubyiyitirira. Iyo ntambara nta n'ugomba kuyirwana, n'Uwiteka wenyine. Naho iyo abiri intambara y'abantu, na niyo mbara yarayirangije, na Rwasaba yarayitsinze. Ariko ubu mwese muri ceceka, mutegereje icyo Imana iri bukoreshe General Prophet Martin. Ibi rero turi mu butumwa bw'isi, ibi turi guhanura. Ntabwo ari inyama, ntabwo ari amafiriti, ntabwo ari umuce, si n'amafaranga naho ndi. Nukundi sinjya ngira ubuzima busa no kwiyemera no kwirarira, jamais, grand jamais. Nta muntu urabona na postinze ngo biriya na biriya. Oya, umuntu nkwiye kwamamaza ni Kristo wenyine. Rero neva niwe mu perezida wa nyuma ugiye gutwara muri systeme hutututsi, ugiye utwaye muri systeme ngo y'ishyaka rimwe yashakaga gushyira igihugu cyari kiri kujya habi. Turekege iyi SMS, ariko igihugu cyari kiri kujya mu mazi abira, cyari kiri kujya gusoma nturi. Bari batangiye kwiga politiki ngo gushyiraho umugambi umwe, umuntu umwe ushobora kuyobora imyaka isaga nka 35. Kagame ayoboye 30 sava anagikomeje, ariko nibura u Rwanda mpamenya ko ibituma ayobora ni ibikorwa u Rwanda rugezeho muri iyo myaka, nyuma yo kuva muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. U Rwanda rumaze kugira igisirikare kizwi. Reka nere kuvuga ibyiza by'u Rwanda mubizi kundusha, kuko ruranivugira. Museveni nuko none se Sebarundi ushaka kuyobora imyaka 30, akorora isazi, akorora ibipyera, ngo inyama y'igipyera igira vitamine nyinshi, akorora inkwavu, akarima ivoka. Ibyo bintu bigomba guteza imbere Abarundi. Sawa rero, nta barabara, nta shuri, nta miti.
ibyo reka mbyihorere, ibyo ni ibyo abaturage bataka n'imbuga nkoranyambaga zindi zikabivuga. Njyewe ibyo ndi gusemerera ni ibigiye gushyika, neva n'umutima mwiza, intebe Yesu yakwicajeho ugahaguruka. Iyo aguhagurutsa kwerekeza uburyo aguhagurutsamo ntibindaba, imodoka za perezidanse ukazivamo, uburyo uzivamo n'uburyo uzisubiza ntibindaba. Uburyo ibyo wegeranyije, ibyo waruhiye n'abandi mwafatikanyije, aho muzabijyana cyangwa uko Yesu ari bubicire urubanza cyangwa akabikubita intahe mu gahanga, ibyo ntibindaba. Njejwe guhanura, ariko ubisohoza ubishyikana ni uwantumye n'uri muri jye. Yesu yatoranyije abantu, atoranyamo n'inkuba, ngendeye inkuba. Yesu yahamagaye abantu yimikamo umuturagaro, ndi umwe mu mituragaro. Sinababwiye ngo Bunyoni aratashye se ntiyatashye? Ko ntawe wari warabivuze se? Ninde muhanuzi azagira yewe nimuza hano mukabisacinga nzabibereka, uzanyoherereza indi link y'umuntu wahanuye mu kwezi kwa 11. Njye nahise nanaparika ko Bunyoni ariko watashye, kandi mugiriye imbabazi. Bunyoni aratashye, yarihanye, ntiyatashye se. N'ubu sinakubwiye ko ejo operasiyo y'Imana iri butangure, iratangwa ukuri kwa mu Kirundi kiza cyangwa mu Kinyarwanda kiza. Operasiyo y'Imana iratangira uhereye uyu munota n'iyi segonda. Ubu ingabo bamaze kuzideployinga ahantu zigomba guhagarara, ku mazi, mu kirere, ku butaka. Ubu ngubu Uburundi network connection ifitwe n'aba bantu batatu ngiye kukubwira, bagiye kuyobora urugamba rutangira kugeza rurangira. Niseguye ku bantu bari buvuge ngo Profete General Marite ubimbwira n'umupagani, ngo none ngo ni iyihe saha, ngo ni saa 2 z'agatondo kuwa gatanu, akazi gatangira amanywa atangira 18 z'umurango PM AM, ku murango saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Wibara ikirangamisi cya siyasi, ahubwo bari ikirangamisi cya Kristo. Vuga ngo ishyaka ry'Imana riranguruke mu gihugu cyacu. Naho kwicara kamera nk'imbwa aba amafaranga cyangwa televiziyo, ngo ndindiriye ibiri bube, ngo ntegereje ibiri bube, kandi biri bukugireho ingaruka. Kandi twe twabivuze turira, kandi twe twabivuze tuburira abantu, kandi maze umwaka ndi kuburira abantu. Mbwira abantu kwihana, mbwira abantu mugenzi ubu ko bibagezeho. Abakobwa banyu beza, abasore banyu beza, amashuri mwize ntimubiha agaciro, hapfuye ubusa, maze umwubatse barayasenye, amaduka yanyu arahombye, mwanze gutanga icya 10, mwanga gukorera Imana mu bikorwa byanyu. Ewe mwana w'umuntu, amatwi y'imene yumva ahiye. Ubu bigiye kwibonekeza, ibigiye gukurikira, ibigiye kuba akamaramaza, akayobera abahinga. Mungu wangu, naomba munisame, munihurumie katika jina la Yesu Kristo. Na mimi sijewe, ahubwo wantu ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira muzibonanira. Aha rero mu majyepfo, mu majyaruguru, ubwo muri nord no muri sud, Garde Nord na Sud Nord, Uwiteka ifarashe n'uwo yarihetse, ni ukuvuga Everest Ndayishimiye, ifarashi imuhetse n'abihetse bagenzi be, zose zirasigara mu kiyaga gitukura. Homboka cyangwa cya Mukongore, zirasigara mu kiyaga gitukura. Rero ibi bigiye kuba isi
isi igiye gucura umwijima, imyotsi izatutumba ikirere irurumbe kugeza ubwo umuntu azajya areba inzu akayibura, akareba ibarabara kandi nta mvura yaguye, imyotsi imeze uko. Rero ngira ngo ni umunsi mubi, ngira ngo ni amanywa mabi cyangwa ijoro ribi ku bantu bagiriwe siripurize cyangwa batunguwe n'umugambi n'intego by'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli. Je navuga ngo abo mu mwuka ntidutunguwe, ariko abo mu mubiri baratunguwe. Je navuga ngo politike yo iratunguwe, kuko politike bahanze amaso bareba aho u Rwanda rwinjirira, bareba aho M23 yinjirira, bareba aho Red Tabara yinjirira, ariko abahanze amaso siyasize umwuka bazaho igiye kwinjirira, bazi ibigiye kuba. Hama rero ntabwo ari njyewe ugena cyangwa urema, ahubwo 7-7 cyangwa barundi baravuga ngo 5 n'agashere kako. Sha igipfa cyaburiwe n'impongo, reka tuze kureba noneho. Je ndi muri kote y'ukuri kwanjye, maze iminsi ntambutse sindi dedefide nayiri mu kuri kwayo, imaze iminsi ya Afrika, nawe uri mu kuri kwawe bivanye n'ibyo nandika hano ku Mbabazi TV 3. Sawa, kila mutu na chikapu chake, reka turebe ibigiye kwibonekeza cyangwa ibigiye gushika. Nitumara niho turi butangure tukavuga ngo utsinze ninde, utsinzwe ninde. Cyewe ndi mu ruhande ugwanje nararugaragaje n'ubwo nyene, ubishima ubigaya kazi yake. Umwami ageze kw'irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mw'ijuru. Kw'irembo, 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 nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, 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 nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo, 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 uko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ntihazabura intambara, ntaho amahoro azahora, keretse Yesu atembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo, 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 nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize shya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo, 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 nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, 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 nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize shya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo, 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 kw'irembo,
nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo ku irembo ku irembo ku irembo ku irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe, umwami n'umucunguzi wacu twemera. Ku Mbabazi TV gatatu welcome, ndaguhaye ikaze mu gice cya kabiri kivugabutumwa. Uwiteka aduhana umugisha. Uri ku mugabane wa Amerika, uri ku mugabane w'Uburayi, uri ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko Rwanda, Urundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Congo Braza, Congo Kinshasa, RDC, mwese sariyuti ndakengurutse. Je ni Prophete General Marite. Umwami Yesu aduhane kuraganwa Kanani twaruhiye, twakobokeye akanyira amajyambere, navuze ngo niyo bakobokeye. Haleluya. Hano ntabwo nza guteba. Yesu Kristo yigeze avuga mu gitabo cya Matayo, aravuga ngo abana b'inkuba, mbise abana b'inkuba. Ijambo inkuba inkuba mu Kirundi bavuga imituragaro. Ijambo inkuba, silivupre, inkuba cyangwa se umuturagaro ni ikintu gikubita umutima ukaba uhagaze cyangwa se activite zigahagarara. Donc intambara y'inkuba nta muntu ujya yirwana. Inkuba ikubise igiti iracyasa ikakibaro. Inkuba yisatuye irasatura. Ikintu inkuba ikubise, ikintu inkuba ikubise, ntabwo habaho ikintu navuga ngo biroroheje ngo byari biri oya. Inkuba iyikubise cyangwa umuturagaro iyikubise urica. Yesu rero afata Petero, afata Yohani, afata Yakobo, afata intumwa ze 12, ariko atoranyamo 3 b'inkorokoro. Arababwira ngo mwebwe muri abana b'inkuba. Uri umuvugabutumwa, uri pastor, uri umuhanuzi, ubundi wowe uri inkuba, uri inkoko, uri inyoni. Koko inkuba bayigereranya n'inkoko arya amababa, kuguruka cyangwa se n'ibindi. Ariko inkuba ni oxygene, muri siyansi bavuga ko oxygene igongana n'indi, hama bikabyara amashanyarazi, bikaba nyine ukugongana kudasanzwe. Noneho Yesu rero niba ubizi kuturusha, waravuga ngo muri inkuba. Inkuba rero impamvu yavuze ngo Petero ni inkuba, Petero niwe rutare. Haleluya. Urutare ni Petero, uri inkuba. Haleluya. Uwitwa Yohana, Imana iramubwira ngo wowe mu babyawe n'abagore ntawe uguhiga, uritangura ukiheruka, uri inkuba. Kuko uyu Yohana bamuciye igihanga. Uyu Yohana wundi nanone bamuti Pati. Uyu Yohana yanditse ibyahishuwe. Donc Yohani yaharuye inzira. Mwibuka inda ya Mariya n'iya Elizabeth bahoberana, bamenyanye bakiri abana. Haleluya. Hari Yohana wa mbere na Yohana ko bose bamwe, kuko n'ubundi izina n'iryo muntu bose bari inkuba. Kandi ni inkuba itari inkuba isanzwe. Ni ukuvuga ibikorwa bakoraga Yesu yabatumye nk'inkuba. Inkuba Yesu abohereza nk'inkuba, Yesu abohereza nk'umuturagaro, Yesu abohereza nka bombe, Yesu abatuma nka misiri, Yesu abatuma nk'intwaro kirimbuzi. Arababwira ngo muri inkuba. Ntabwo mbizi ibiganza byawe niba uri inkuba, sinzi ibirenge byawe niba uri inkuba, ariko wategerezwaga kugera ikirenge mu cy'intumwa, kuko intumwa ni Kristo. Uriki urindi mu rugendo rujya mu ijuru. Haza uwitwa Yakobo. Uyu Yakobo, hari Yakobo wo mu isezerano rya kera wibye, wariganyije umugisha.
birangira awutsindiye. Hakaba Yakobo wo mu isezerano rishya wagendanye na Kristo. Yakobo rwose, ndetse urumva kuva kera yaje ari Yakobo kugeza ku ngoma ya Kristo, ndetse baramubwira ngo ntukitwa Yakobo usanzwe, ahubwo uri Isirayeli cyangwa se uri Isirayeli. Urumva uri ubwoko bw'Imana, uri ubuturo bw'Imana, uri izina ry'Imana. Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo, muri abo bajenero, aba ni abajenerali, jye nitwa generali, aba ni abajenerali batubanjirije. Aba bajenerali ninde rukuru turimo, ninde soro durimo? Aba ni abajenerali bakoze igisoda cy'ijuru, bakora igisirikare cy'umwuka, barakibyimba. Aba ni abasirikare baraye mu mazi, aba ni abasirikare bakoze umurimo w'Imana, abagore ntibabagwisha, amafaranga ntiyabagwisha. Aba ni abasirikare bakoze umurimo w'Imana, bahangana na za leta, bahangana na Eliminati, bahangana na Antikristo, bahangana na Filimaso, bahangana na Kiranka, bahangana na Ryangombe. Umurimo w'Imana bawugeza aho Yesu yifuza ko bawugeza. Sinzi niba twebwe turi abasirikare cyangwa turi abapolisi cyangwa turi irondo cyangwa turi inkeragutabara cyangwa turi daso cyangwa turi inyamiramabi kamasiju. Uri umusirikare gani? Urumva aba ni abasirikare. Amerika igira special force, ariko ikagira undi mutwe wihariye urwanaho rukomeye. Uyu mutwe wagiye gushimuta Maduro. RDF special force mu Rwanda zibaho, ariko hari undi mutwe ukomeye utari CTU. Hari undi mutwe utagaragara, njya mbona gace gashoboka cyane, batari bariya baratwita ngo special force, military, police. Nyine n'abasirikare nabo barenze pe, n'abasirikare barenze mu myitozo. Ariko hari undi mutwe w'ibanga uri karike par ukuntu, uri ahantu pembeni ukuntu. Na Yesu yari afite igisirikare kidasanzwe, gihamba, cy'intumwa 70, cy'intumwa 12, ariko atoranyamo undi mutwe. Aravuga ngo mwebwe muri inkuba, muri umuturagara, Mungu asifiwe. Aba bantu Yesu akimara kubabwira iryo jambo, izina n'iryo muntu, ibyo bitwaga ni nabyo babaye byo. Ibyo bakoze bigaragara ko ari inkuba. Muze murebe Yohana ibikorwa Imana yamukoresheje, ntabwo ndi bubidondagure. Ninde muntu wahamije nka Yohana? Ninde wahamije nka Stefano bateye amabuye? Uyu munsi muri mwe ninde bashyira mu ngunguru y'amavuta agapfa yizeye? Ninde muri mwe bajugunya mu ntare akagerayo zamujya ataranagerayo koko? Zaba ziri kunukirwa n'ubusambanyi, ziri kunukirwa n'ubwicanyi, ziri kunukirwa n'amahera na politike cyangwa amafaranga. Izo ntare zakihumuriza ibyaha kuri wowe, nijuru kuribona ni Imana afasha kuzarigeramo. Ni ukuvuga rero hano hari abasirikare Yesu yatoranyije, abo barwanaho rukomeye. Hanyuma ni Petero, ni Yohana, ni Yakobo, barwana intambara ya nyuma. Pawulo aravuga ngo tugambirire ibyiza, ibibi bikadutanga imbere. Ukwiye gufata decision uyu munsi, ukiyumvamo igisirikare cy'umwuga cy'ijuru, ukiyumvamo gukorera Imana kw'ijuru k'umwuga, ukiyumvamo gutera intambwe idasanzwe y'umwuga. Acha brag. Twebwe uzumva abantu baririmba ngo turabasirikare ba Yesu bo mu rwego rwo hejuru, ngo kamanda ni Yesu, ngo ntuzagire ubwoba, turi ku rugamba utazagira ubwoba, kamanda ni Yesu. Niba Yesu ari we kizigenza, akaba ari we general mukuru w'abajenerali, ushaka kumbwira ko ubwo nawe uri kuri defile y'izo ngabo, utari mu kazi? Uri umukozi w'Imana utari mu kazi? Uri umukozi w'Imana nta bikorwa? Uri umukozi w'Imana? Rega ntabwo izina ntacyo riba rimaze, ahubwo ibikorwa. Yesu ntabwo aguhamagara nk'umusirikare ngo igihugu yaragifashe byararangiye, aguhamagarira kurwana.
AZ. Yesu ntaguhamagara nk'umuntu uje ngo akurwanirire kuzagaruka wowe byara oya, uje nk'umusirikare ari burwanirire 100%, ariko uri umusirikare nawe pambana. Uyu munsi rero ni umwe mu basirikare Imana yatoranyije kubohora Repubulika y'u Burundi, ni umwe mu bajenera Imana yatoranyije irimika muri siyanse z'umwuka, ntimumbane mu by'umubiri, kwimika no kwimura muri Repubulika y'u Burundi. Hano niho muzamenya rero uguhamagarwa no gutoranwa n'Imana no kwimikwa n'Imana. Ibyo ni ibyanjye, nawe Imana yaraguhamagaye iguha misiyo, nawe Imana yaragutoranyije iguha misiyo, na Yohana yaratoranyije ahabwa misiyo, Yakobo nuko, Petero nuko. Eske misiyo y'Imana muri wowe, ibyo kurya yarabiguhaye, imyambarira yiguha, nturara hanze urara mu nzu. Donc nubwo udafite byose ariko ufite icyo twakwita je commence la vie, cyangwa se ubuzima bw'ibanze, ufite base, ufite fondation ko Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ninde? Izi ntara rero umuntu uzifiteho ijambo wa mbere ni Kristo. Aba izi miliyoni 13 z'abarundi uzifiteho ijambo bwa mbere ni Kristo. Uwo rero abashyiriraho perezida ashaka, agakuraho ashaka, wamaraho amezi 2, wamaraho 7, wamaraho icyumweru, ntacyo bimubwiye kuko akora uko agomba. Ni ukuvuga rero niba Imana yarafasha umwana wayo w'ikinege ikamugutangaho akamena amaraso, igafata icyo bita gifuti ikaguha mwuka wera ngo nzabaha impano, nzabagirira ubuntu mboherereza impano, uwakoherereje iyi mpano ni Kristo. Ese ubiha agaciro? Nyamara ubu Tarapo akoherereje impano, imbuga nkoranyambaga wazihamagara zose ati Tarapo yampaye impano. Perezida naka cyangwa minisitiri naka cyangwa umuhanzi nka Israel Mbonyi tuzi akavuga ati hari impano ndifuza kuyiguha, nyamara imbuga nkoranyambaga zanyeganyega. Shuti yanjye, mbwire umuntu udukurikiye, mbwire umuntu udukurikiye, hari ibidakinishwa, hari ibidakereswa, hari ibintu badafata nk'abafatafata cyangwa nk'abantu bafata uko bumva n'uko bashaka. Oya, hari ibintu s'il-vous-plaît navuga ngo bitagomba kuzamo akamenyero. Sawa, reka senge njye nkwifuriza kuba umwe mu bana b'intumwa cyangwa ub'intumwa ariko usohoza misiyo wahawe n'Imana, cyangwa ube intumwa ariko uri mu murongo w'Imana. Njye ndi mu murongo hano, ndi mu murongo, ndi muri connection, ndi muri mu itegeko ry'Imana, ndi gushyira mu nshingano ibyo nategetswe. Bamwe rero bacokora bavuga, reka soze nkubwira ngo si njyewe ugena ibihe n'iminsi n'amasaha, mpabwa message nkayivuga. Ishobora kumara, ishobora kuza imaze umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi cyangwa amezi, mugabo twebwe turi mu itegeko ry'Uwiteka Imana Nyiringa. Amen. Mana turagushimiye, uri data wa twese mwiza, nukuri turagusabye kugera ikirenge mu cyawe, ariko dusoma imirimo n'ibitangaza wakoresheje intwari ndetse n'ibyo wakoresheje intwarane intumwa. Ese mu isezerano rishya natwe turifuza kuba nka Petero cyangwa Yohani nka Yakobo. Mu isezerano rya kera turashaka kuba nka Eliya, nka Elisa, nka Musa, Yesuwa. Turifuza kuba abubahisha, abasohoza, abashikana ibyagezwe mu ivugabutumwa waduhaye. Ndagushimiye rero ko ushoboza umutima n'umubiri, ngaho tujya imbere n'inyuma ko kugeze ku irembo. Amen. Mugire ibihe byiza kandi birimo umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.